Živijo sem, z vami sem Nejci in danes snemam spet Battle Bay. Zato pojdimo kar battle. Nisem zdaj kaj igral, ker sem bil na prijateljevem rojstnem dnevu, ki ima tudi YouTube channel, Nejc Babnik. Ja, obema ime Nejc, ja, če ste opazili. Ampak, okej, osredotočimo se zdaj na igro. Pa še to, kupil sem si zdaj, dobil sem ta nov top, neki flare gun. Nisem ga še igral, ker sem si ga lihkar kupil, zato ga bom poizkusil zdajle. Še ne vem kaj naredi. In gremo, aha, evo, gremo turbo. Aja, pa še to, naslednji dan, fuck, what the fuck, dang it, shit, man, what the fuck was that, oh, no, to naredi, zažge ga. No. Ufa. Oh my god. Je videl? Ne mi greš, Tako. Eno dela zelo močno, that's what you get. No ja, v deskripciji bo tudi od Ernesta Palamarja YouTube channel. Prosim, subscribite in lajkite njegov channel. Ker bova jutri, no, ni nujno da čist jutr, ampak zdi se mi, da bova snemala Battle Bay, pa šel bo še en moj drug prijatelj, ki ga še ne poznate. Imel je YouTube channel, sem zdaj ga nehal snemat. Zdajle sem tole reklamo. Bom dal na pauzo. No, konec reklame. Kje sem ustal, ja. Ustal sem pri, da bo v deskripciji od Ernesta dol channel, pa da bo jutr bova uploadu video, kako se bom povezal s svojim friendom, ki je rekel, da mu je tu dobra ta igrca, da bova igrala skupaj. Jaz bom snemal še zraven, tako da, ja, bom pogledal, čakajte. Kaj bi si kupil? Se ne vem, tole 50 life'ov več. Kaj je to? Kako si to? Vse imam. 15.000 golda. A ja, pri level 5 si ga šele odklenam, a ja. Dang, what the fuck? Kaj? Materials. To sem vedel. Pri kateremu levelu pa tega odklenam? 7. levelu, okej. Čakaj, sam te bolti so. Čudno. Ja, tukaj zdaj na te ladji sem si dal torpede. Rad bi jih probal, ker v prejšnjem videu sploh nisem vedel, da jih imam. Pa sem jih imel. Tako da bom zdaj selektil ta čoven, ki ima torpede. Pa pejmo kar v igro, ne? Da probam. Ful me zanima. Kjera mapa bo? Ajde. Dropped Gorge. Okej. Aj kakšen Slovenc? En Slovenc. Resno sem meni? Škoda. Prej, ko sem igral, je bilo ful Slovencev. Zjutri je bilo res ful Slovencev. Res tako, na vsaki ekipi smo bili 3. Daj da vidim zdaj te torpede, kako to zgleda. Jaz sem mre torpede. Že na Warships, ki sem ga igral, so mi torpedi res jači.
To je tako močno. Res zdaj malo težko zadeti, no, ampak to je res jače. Koliko časa je reload. To me bo star life. Se že vidim. To se moram nekam kempati. Drek. Vedno kliknem po nesrečka želim. Ampak dobra grafika. Če se torped se leti. Dober. Ok. Kjer ga bomo? Ouch. Fuck you. Son of a bitch. Da vidimo, če bomo koga hital. En je pustil nazaj. To je uno, ki ti daj helte. Top, kaj. Hvala. Hvala. Res hvala. Nazaj imam vse helte. Čakaj. Tamle je. Gremo. Vidimo. Celo zadev sem ga. Ne moram verjeti. Dajmo reloadi, no. Čakaj, zdaj mu bomo vse tri naenkrat za... Boom! Shit, ne, zabil sem se, ne, hvala. Dajmo, torpedi. Dajmo. Tole ga bom. In boom! Yes! Šajze. To. Ne, to je capture. This. Boom! Yes! Boom, bitch! Koliko imam jaz malo life-u? What the fuck? Holy moly! Čaki. Ja. Ne, no! Pizda. Škoda. To smo... Resno ta ne dela. Ej, capture nam baz... Resno, taka ne dela. My god. Kaki debile. Kje je to? Krok. Ok. No ja, kje smo ostali? Noob za timom. Tako ka na World of Tanks. Sam noob tim. No, in to bo vse za danes. Subscribite in lajkite na channel. In hvala za ogled.